Mushana Production. Kyomukazi, ruga ya. Sha mwana wa. Hati Kyomukazi, twakubonera omushaija. Omushaija w'omugiga. Ayine embuzi, ayine enkoko, ayine empunu, ayine emisiri ekyaro kyona. Mwana hati wa mushuirwe noza kuba omugiga. Uri omwana omugiga Kyomukazi. N'omugiga. Aishika wareba kubi. Kawanyiga kananinzira ngo kinawugambira nitiza kushemeza. Iwe kotashemererwa. Tiwashemererwa. Kandi yamutwire niwe rabo ryo mbintu. Buri kimwe cyona. Omushisha yombekire enju emiryango yitire kuriya. Echo ticyakushemeza Kyomukazi. Noza kujya tikunka mukako kandondera omushisha. Namazima n'omushisha mukuru kunko utafayo kikuru n'ebintu. Kama enoze. Mom, Kyomukazi yatoroka kandi omuka hariyo motoka. Kyomukazi yatoroka? Lega chungungwe. Hariyo motoka?
Shaho. Wija. Nanye nandi yo kwifomu tukamba. Akumuriresh. Turiyo nangwa. Shani ko kumurira. Kantine shonga nanye. Hayi bamba. Uriyo Ndiye bana. bisere bita. Kunkashi omwana unihewe shagama kanareba yirukanga yatoro kunkara kutoroka. Acharge hecha chungu chitiyo. Konkashi musha. Ibintu bigenzere bita bibere bita. Akashagama ko kashwire kata. No way. Omwana wamureka mwene ngo agende. Numuko murondera ngai. Wano tangira umwana atakagire hare. Ebye shagama daga chungu kigende kitiyo. Reverend amugusharumo. Nangu miro kwifombe kamba byanje. Obarumo obayazambe cyanga. Konkaka ninye nakuresere ngambera nko mukazi mutahi wanje kemerire kata. Nangwe cyo ninchimanya. Jitero kwizezwa kuchikora. Omwana nowe tuwe kaninye nakuresere. Ninja ko bahagira kugumisereze chikuri yetabaro aisha ha bashoborere bahe results zanyu mwena murahamu. Konka nowe. Tende kumanya ashaheza. Konka sheza zakurataho yabayikiraha. Ninja ko results zanyu mwena hamwe. Nowe. Bagambire byarugiremo. Nowe. Namwe no utakufayo wanumterera kasumu kugira ngo utakererera. Kugira ngo bwire butansiga. Cyendo muterera kasumu arafukayije. Rero mbahe byaruga mwembiri. Konkabere bita. Baje kubimanya tafaye. Konko gumwana nowe. Tukamanya nowe. Nyabantu bonano bangambera nowe. No way. Konka nko mukazi mutayi wanje wanuba nongambera cyurugiro mukashagama. Mbere kachi. Nje ko bagambira. Konka nowe. Abantu bona babenu babingambera buryo mwana nakingambira go mwana nowe. Kaza nangwa rengo ko yija. Mushaho wagaruka? Nagaruka Reverend. Musibireje. Sibireje se washanini. Wasiboto mukundwa. Mubuhoro. Babare kwija mushaho. Nagaruka ne mwantumire. Ubwiro bwo waturaganise bwashikire n'ubwobu. Ubwire bwahika. Na ita results zarugiro mu DNA. Okay. Twakushemererwa. Babare kwija. Kandi omazuma impamya tubire tukutegerize nobwo abamwe be bakutegerize munonga konka ninkushaba ngo umurhanga webare kandi webare garuka bwenu wijota nomufayo nabahera aha ningatishonga shonga twetaga zo muri kushitama ncheta gise byo kuza kutwakubanza kuzomunju naco cyancu basikani tuzama konka naha ninche bakora shonga konka nishabe mitumanye ihumure cyone kira icyabaho nuko kiri ekisha nuko twine kucyakira so nimpamya ngo kuza kuntume kintu kenshi mukabana umunyesiga so buri yoma ayacire cyarugamuna no mutumagumu haza nimpamya obutikirizana n'uriyo morobero ryo mukayanyura kuragama results nzizo mwana mwenda nimbasa ko shobora byabiruho nanye nakushabe otushobora ibiro umwana ko mukamara umwana we Focus obunane nyijaha ntareba yatoroka ari kwirukanga haza yari nkari kutoroka akaba yakwisaka vero mu ngaro ari kutoroka tindi kumanya ko mukama yatoroka shoma results zakureta ni orga kare kuna twireshaga yanyo mu laboratories bakacebera. Okay. Shagama ya Reverend Mugusha hamwe na Komukama. Ese shagama ejenere kangu. Obuchweka 9 na n'obutonyezo 9. Bwe shagama ya Komukama hamwe na Reverend Mugusha. Ere kangu. Obuchweka 9 n'obutonyezo 9. Bwe shagama ejo. Teine kakwati. Tumwana wanje. So nchimayisa nguko mukama tumwana wawe kandi we torishe wako mukama. Tari mwana wanje habwe shagama.
ko mukama n'umwana wanje umuruhanga n'umwana w'ipfakasi nkakugambira ntaha muherwa byona konkiwa cyarugamba no kikakasebye biwace bera nivyo nimpamya kumwagire kuntuma mukabana umunyisiga nko muntu mwene uko mukama tumwana wa Reverend eshaga makurugiro kwece biro tinyenda gukora mu laboratory konka nereka ngo ko mukama atari mwana wa Reverend kandi Reverend atarishwa ko mukama okwikiriza kwawe kurahe mukazubi uko wanyomeserize kibi aha mukazo wuntaka byamagana we hine cyo gamba umuruhanga umwami wanje mukundwa ninkushaba konsasira Stane Kanchema yarabo mu rugambo nahurire ngambo zensi tunakwesiga nko mukundwa wanje konka ninkushaba nsasire n'abaku bantu batureba heru bamanye ngo rugambo turwombeka kureka rwita ninkushaba nsasire ukampe mangura wanjuma umishoga abana wanchobusha konko mu ruhanga kakuragana santa mazimagara yamanyo beno misho ga Dr. Nyakato no misho go mwana witu nakusasira mukama simwe asimwe mnonga Nitukuhimiza Yesu, Yesu mwana gwentama, eshagama yawe kanyuzya, nisima owanjunire, yaguma ngambire bona ebyokujuna kwawe okuta ikwechichweka okutuhera busha Yesu nitukuhimbiza Yesu Yesu mwana gwentama eshagama yawe kanyozya nisima wanjunire haza umwami wanje nyine kinanyenda kugambira no mangu nanogo mwana we fuzi yabura bambikura tumwana wabande fuzo girete tahe konka umwana ko mukama yabura reba ngo yatoro kubambe mwamiro ko mureta kana ke fuzi yatoro kuyazi yaburata yatorokata nandiyo mbitakuro mukamba yanje bangira ngo yabambe kareta kana kabandi akana ke faka zikatabura bueno katushabeho abwa eki mukama yazwisiza umushana ariwe kandi ukamanya amazima nani shaba tushabeho twecureze twakusima ai mukama hango mushoborozi wabyona muhanji w'igurnesi nakusima mukama ahabwa umushana gwabasa kujwisiza umukayanje no mukazi wanje akarebe kitangara akamanya mazima hagatura na yitombitara webare mukama okutwereka umushana habo kuba kinji omuka yuwampire mbona abonesiibwe njumirwe omishoga abana banje nayakwe Ekitinisa ahabweki eki wamushurura bweni nkushaba ai mukama ubutosha nabo bona baryoko
hamakankago agari nkagito kugabagari mukama bahwere bereke okwesigingana bahereze okugera n'amasiko okugambira n'amazima mukama bereke kishire yongera mukama okuzisa Mushana mukayitu kandi oyongere kureta mu kushemererwa ntukusima mukama ntukusima abo kutwereka amazima omukayitu we bari tatu nyongera mukama okwereza ko mukama aharuhona aho yabura muteke umukono gwo gwembabazi mwereka umuhanda gwa ugushikire mukama wamushurura wamwereka kuno mwana wefakazi umwana wefuzi kandi mukama ndiyo ninza kumusherura mushangara buhoro nkwere umwana wefuzi wefakazi wera namafakazi hona ugari were fakazi wera mafuzi na munonga gatine chwera bahwere mukama gatine cyo kurya gatine cyo kunywa gatere ho buryo gabase kushemererwa babare tata nashaba kurabira umwana wawe Yesu Kristo mukama witu amen. Nitukuhimisa Yesu, Yesu mwana gwentama Eshagama yawe kanyoza Nisiba owanjonere Nagumanga mirebona Ebyokojona kwawe Mukutari kwechichwe Yesu nitukuhimisa Yesu, Yesu mwana gwentama Eshagama yawe kanyoza Nisema owanjonire Reverendo chemerira aha Reverendo agenda urondo umwana w'abandi atakabura Reverend umwana wefuza atakabura umwana ninza kumusherura konkareka mpindure myendegi Reverend ubuhire buriyo n'ubugenda gendo yaronda kana kabandi katakabura nga reka mpindure myenda kanabeho nasibire n'intamba reka nabeho mpindure myenda ngende mushero umwami wanje genda rumwe ko rijo hindureho ohumureho n'umwana w'abandi atakabura reka mpindure myenda nyikiriza amaze mu mwana w'abandi Reverend garanga Reverend waza kunaba kana kabandi kefuzi nikaza kubura Reverend arakorera ndo mwana w'abandi omwami wanje buzima ijoze kuronda umwana w'abandi akafuzi karahanga katakabura
mazima mama nakankwasa bafurukiye bansigaho